bakeka ko akihishe muri Honduras. Yoran Adonai Arcag Carias yavutse itariki 13 ukwezi n'ukwa kabiri 1982, ni umunya-Honduras ukurikiranywe cyane uri ku rutonde rw'aba fugitives cyangwa se abahigwe cyane na FBI ku rwego rw'isi. Uru rutonde yarugezeho ku itariki 3 z'ukwa 11 2021. Reka ntangire mwiyumvire. Ni M2 TV Rwanda, kora subscribe dukomeze tugendane. Mwe muretse gatoya, amatike mwakatishije ava muri Honduras muyasubike tuzakatisha yandi. Mureke tubanze turebe uwundi witwa Alexis Flores, nawe wo muri Honduras, uri mu bayoboye ku rutonde rw'abahigwa kugeza ubu ngubu guhera mu 2000 kugeza n'ubu. Yavutse tariki 18 avukira Honduras mu mwaka w'1975. Alexis Flores ashinjwa gufata ku ngufu ndetse no kwica no gushimuta, ndetse akaba agikurikiranwa kugeza ubu ngubu. Uyu Alexis Flores yageze kuri uru rutonde ku itariki 2 z'ukwa gatandatu 2007, ndetse ashetwaho amafaranga amadolari 250,000 ku waba yamubona cyangwa se akaranga aho yaba ari. Afite uburebure bwa metero 1.63. Mureke noneho twegeranye ibikapu tuguruke amasaha ari hagati y'10 ndetse n'8 twerekeza USA, tugiye kwirebera uwitwa Omar Alexandre Cardenas. Cardenas yongeye kuri uru rutonde ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2022 kuri metero 1.68, umunyamerika wuzuye wavutse ku itariki 23 z'ukwa kane 1995, imyaka 29. Yashesweho ibihumbi 250 by'idolari kugira ngo uwo ari we wese uzamubona cyangwa se akamuranga azabe yatsindira akayabo k'amafaranga. Mubike neza ibyo bikapu tugume mu gihugu cy'inzozi ndetse igihugu cy'amabara giturukamo abicanyi babiri ndetse n'abacuruzi b'abantu. Donald Eugene Fidels aje ku mwanya wa 4, niba wabaze neza. Aje ku mwanya wa 4 w'abantu bahigwa ku rutonde rwa FBI yashyize hanze muri iyi myaka. Donald Fidels wa kabiri yavutse tariki 9 z'ukwa karindwi 1964 ku myaka yo 60. Ni umuzungu, afite uruhu rwera, akaba umugabo, afite metero 1.83, afite hagati y'ibiro 99 ndetse n'107. Yashyizwe kuri uru rutonde ku itariki 25 z'ukwa gatanu 2023, ndetse nawe akaba yarashesweho ayo mafaranga kubo yahigwa. Niba wiyaminiya watangira. Amafoto arimo kunyuramo naye, isura ubona niye, izi tatu nize. Niba ufite gahunda watangira, maze uzanshinja ibindi, ariko sunzanshinja icyo kutakurangira akazi. Amadolari 250,000 si amafaranga makeya ku munyarwanda. Yavunje mu manyarwanda uraza gusanga ari akayabo k'amamiliyoni. Mubazi ya M2 TV Rwanda iratwereka yuko tugeze muri 5. Uyu wa gatanu tugiye gukurikizaho ni Umuhinde. Mwegerane rero tujye muri rutemikirere twerekeze mu gihugu cy'Ubuhinde. Abasi bo bonyine gusa bahigwa 5 tugiye kugarukaho, gusa nuko ari bo baba bazi imbere. Ni nkuko bizagenda rero. Kugira ngo ujye kumenya amakuru utarakoze subscribe kuri M2 TV Rwanda nawe bizakugora, ushobora kuzaza mu banyuma. Banza wiyandikishe hano kugira ngo ibintu byose ujye ubibona bwa mbere na mbere. Iri zina riraza kugorana, ariko nk'abanyamwuga turaza kurisoma. Badelesh Kumar Shetanbhai Patel ni Umuhinde wavutse itariki 15 z'ukwa gatanu 1990 ku myaka 34. Yagiye kuri uru rutonde itariki 18 z'ukwa kane 2017. Afite metero 1.65, ibiro ni 75, hagati ya 75 na 77. Ku bindi birenze kuri ibi waza gushaka amazina hano muri comment y'iki kiganiro. Niyo ngiye gushyiramo bwa mbere ndayipininga, hanyuma iraza kugufasha kugenda ushakisha amakuru atandukanye kuri aba ngaba ugendeye ku mazina yabo nuko yandikwa. Dore ko menshi yanditse mu magambo akomeye aturuka mu gihugu cyabo, ndetse akaba ari mu mazina atanamenyerewe cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukaba udakoze subscribe, ushobora kuba ari ubwa nyuma ugiye kunyumva, ariko niba ari ubwa kenshi kandi wariyandikishije, ni byiza byinshi ugiye kunguka mu buzima. Iyi ni M2 TV Rwanda, njye ndi Moses. M2 TV Rwanda, isi y'abanyabwenge, isi y'abagendana n'ibigezweho, wisigara.
injira tugende.